laphana njengoba sisebenza ngedumbu sigeze ezinye bengazi ukufika kwami laphana ukuthi namanzi esidumbu ayinto abayisebenzisayo abantu yize noma ungazi mina ukuthi bayisebenziselani but la enhlala khona kuleya ndawo sebeyazi ukuthi ngisebenza emoshari nokufonela abantu besintu bethi mfowethu sicela usiphathele amanzi esidumbu into okunye-ke bafowethu bafowethu unotshwala singakuphuza mhlawumbe njengoba kade ngishilo ngisaqala ukuthi hayi mina ngafika kula umsebenzi ngingaphuza but akekho wangifundisa utshwala wayibonela mina ukuthi kumele ukuphuza hayi but indlela esengiphuza ngayo emhlabeni la isi-off lo msebenzi ngendlela onzima ngayo lo msebenzi awuna-day off ngendlela ngisuke futhi ngilindele ngayi-phone ukuthi ngakhala noma yinini kancane kuthiwa ngithola ngisendaweni ekude ngiphila nabanye abantu mina hlahla uma ngithi ngiyayibona ngokucabanga kwami hlahla abantu esengiphila nabo sokweziduku uba ngisho umuntu wesifazane amhlali naye ngisho ngiyematshwaleni ngifike ngithe utshwala ngiphuzele emotweni yami ngihambe ngendlini ngiyozama ukulala uma ngingalaleki ngiyivukele ngiphuze utshwala. Abaningi sithemba bakwazi, abaningi abaqala ukubona, abanye bakwazi la kule video yakho le sike sayenza lapho ukhuluma khona ngodaba lakho lokusebenza emoshari. So kubantu abangakazi nje bengathi ubani? Oyigama uSabelo ngokwazwane okuhlala ngapha eFosloras. Mayisho iphinde leyo kusebenza emoshari. Yokusebenza emoshari yonke indawo ngihamba khona. Abantu banokusho ukuthi bayangazi konje lo bhuti ngangibona apho ngambona ku social media ngisho ngihamba umuntu nokungibuza ukuthi hayi bhuti usasebenza yazi ngisho qinisa abantu banama question kakhulu esiphathi mangibuka nami ku social media ama comment abanye ngibabona bafisa ukukhuluma nami kodwa thola ukuthi sigcina sitholani nemininingwane angishiyanga ngendlela right. Mhlawumbe sathi ubhuti ubani? Ubhuti uSabelo bhuti wakazwana. Ubhuti uSabelo abaningi basibhalele bayakhala bathi isitori sakho kukhona la abanemibuzo khona kukhona la khona ongachazanga khona kahle. So baba nalowo mbuzo ingakho-ke sikubizile namhlanje ukuthi ukwazi ukuthi kuphendeke leyo mbuzo leyo. Ngiyabuzwa mfethu. So kuwabaqalayo mhlawumbe ukubazisa ngomsebenzi wakho ukuthi usebenza kanjani. Kwabaqalayo ukungibona ubavela abanye bayangazi. Bengisebenza emoshari sengiyekile mfowethu. Ngiyekile but ngisho ukuthi khona ibhizi ngakho kwamanje ngikho busy nganiksi but nokukhuleka sekukhona nyana emzimbeni angisafili ibhethi njengoba kade ngifile eqaleni yize noma khona kusekhona lokho nje okusele kodwa nje akusafani naqala since bengisasebenza lapha emoshari. Uphuze noldawayo ngabe kuhamba kanjani? Uphuze noldawayo mfowethu sengiyaphuza njengabantu bonke bavele bese ngi-addicted utshwaleni. So kahle into engeke sayekela. Ngisho kanjani sekuyinto engeke sayekela. Ngingazi uma ukuthi ngathola mhlambe enye into engangikhipha busy. Cause sengumuntu ongasekho busy into emithamo ngekho busy kenze ukuthi ngicabanga izinto eziningi yabona. Nangomsebenzi wami ngiyaphila ngicabange nangaleyo futhi ngiphila ngakhona. Nokusho ukuthi yazi lewe bengithela ngakhona imali ngathi ngingabuyela kula msebenzi futhi kube khona lokho ukuthi kunzima la msebenzi. Abantu abaningi bafuna ukwazi ukuthi njengoba ukuthi benibuye nidayise namanzi eDumbu kwenziwani amanzi eDumbu and obani abawathengayo? Amanzi eDumbu ayadayiswa futhi abalekile ndiwe abawathenga ngakhona ayakhombisa ngokuthi ngisho kuthiwa awekho njengamanje umuntu wenza show ukuthi cela ukuthi mekho umfonele ubuyele kuye. Abantu abathenga amanzi eDumbu kakhulu abantu abazinyanga kakhulu cause kunobaba njengoba mina ngingwangapha eFosloras
khona ukuthi izonke izizwe inyanga uyena umuntu engangathola ukukhulumisana naye ukuthi uwenzani kahle kahle lamanzi kangaka because ngempela make ngaqeda 3 days ngathi anginawo futhi esiphathi njengoba senyekile umsebenzi mangihlanganisa nomuntu nabanye abantu unokungathembi ukuthi yiyo ngempela uthi ubethemba mina ukuthi lento yanginika ngakwento era mhlawumbe kwesikhathi ujethi nje bavele bemnika amanzi nje okungesiwo ngathi manje umsesha sikhuluma ngokuthi kahle kahle cela ungitshela amanzi esidumbu kahle kahle wenzani wathi kimi amanzi esidumbu ayikhambi elisiza abantu eliphinde futhi bephinde begane ngala abantu futhi angangifihlelang wabe sengichazela ukuthi kuyenzeka kwesikhathi ukuthi amanzi esidumbu ngawahlanganise nezinye izinto mhlambe isidumbu sokumuntu ongasekho ifu egeza kusala lamanzi kungenzeka ukuthi nawo mhlambe ukuthi uyoganga la uganga khona ungabonakali yabona ube umuntu ophikayo ube umuntu nje uyayibona lento leyo ube umuntu mhlambe angazi ngithola kahle mawuthi ungabonakali kusho ukuthi mhlambe uyoganga endaweni ethizeni kodwa ungabonakali ukuthi ubani umuntu oganga lapho kungabonakala ukuthi igange ngemva kwesikhathi but if uzofika abantu bakhona bayakhathala njengokuthi mhlambe ngihlanganisa amanzi esidumbu nomuthi wamthizeni ukuthi mawuhamba ngemoto wena amaphoyisa emavimbi kunama-onahamba ngemoto aphathe ibhame engekho emthethweni kuneyigebengu ehamba ngemoto ephethe ibhame engekho emthethweni mazogama mhlambe memikise leyo muthi wakhe nomuthi wesidumbu iphoyisa makuqhamuka leyo moto leyo mhlambe leyo moto itheliwe ngamanzi esidumbu amikiswe nalowo muthi liyabhocobala lingayivimbi or liphathwe umthamo oqhamuka leyo moto likhathale lihambe liyochama ya izinto ukuthi isebenze kanjalo mengi-explain mina lo baba mhlawumbe uma ucacisela ababukeli bethu emakhaya bekuyimalini ukuyenza ngalamanzi esidumbu ngangifihlela amanzi esidumbu ngangokuthi le wengiwenze ngakhona bengafaka ngisho iphepha beyoflekeza ntene eThekwini so wena kusinama-client out of the profit benginama-client kakhulu mina ngamanzi esidumbu ngangikufihlela benginama-client kakhulu ngamanzi esidumbu sekuthi-ke bengisebenza ngakhona imali bengayiboni ngokumsebenzi wami but mina imali bengiyenza kakhulu ngangokuthi mina ama-client bengithemba zinyanga ubekwazi ukuthi atransfer imali amanzi engakafiki kuye mina ngithatha amanzi ngiwafake ephephu efike kuye futhi esho ukuthi wathulile ngaleyo 5 litre leyo bekuba nje izinto ezikanjalo nje i5 litre mina bengiyi-charge 250 so akaze kwenzeka ukuthi umuntu athi uzothenga amanzi esidumbu mhlawumbe thothi nawe ayakushodela ugcine umfakela amanzi nje lawo sempompini amanzi esidumbu bengishodela mina kakhulu because kunzima ukuthi ngakutshela igama lekhampani bengisebenza kuyo loya baba ubeyigadi izinto eziningi mina amanzi esidumbu bengikhona ukwathola njengomuntu ebekhona ukuthi bengihamba ngishona ngemoto yakhona lapha idumbu bengiyigeza most idumbu khona abantu abathi thina siyayigezela siyifamily khona imindeni ethi thina siyayigezela mina bengikhona ukwatshontsha mhlawumbe iboss mayengekho bengikhona ukuthi azivethe uma ngingakutshela enye into isidumbu sentombazane nosomfana amanzi akhona bathi ahlukile but ukuthi kanjani ngengikwazi ukutshela umuntu makafone efuna amanzi besho ukuthi ufuna wesilisa ufuna umuntu wesilisa umuntu wesifazane ngakuthi ahluke ngisho ukuthi wasakwazi awafani nawentombazane esisencane mina ngike ngathenjiswa inyanga sithebini ngengisho igama layo yangifonela loya muntu wangifonela wangithembisa imali but ngaze ngabuyeka la msebenzi ngayitholanga le mali wathi ufuna amanzi wesidumbu sakubini imali yakhona imali ayithembisa khona wangithembisa 20,000 wathi mangangitholela nje 20 litre wakhona wathi yena methola 20 litre engakhona ukuthi udayiluthe ngamanzi straight amanye maybe kuma 20 litre ayi-20 but makubini engabonga kakhulu ngaze ngawuyeka umsebenzi ngalithola albini amanzi esidumbu le uyahlukana ngakhona ngimadala into engakutshela yona kuyakhuluma ukuthi umuntu ugulile umuntu limali ngengozi uphumile igazi ade uyanzima ngakhona amanzi esidumbu ingakho ngeke uhlale
unayo everything. Phinde ngibuyele kumbuzo wakho ukuthi beke kwenzeke ukuthi ngigcine ngifaka amanzi straight. The way bengenza ngakhona bengihluleka mina. Ingakho nalo baba namanje sangikhumbula kusho ukuthi laba engimtransfer kwaba sasebenza banokumfakela amanzi kanti bona bayakhona ukubona ukuthi hayi laba sisizo amanzi esidumbu. Ngokuthi mina lo baba ngabe mina mistake ngikhumbula kahle ngayenza. Mistake ngayenza ngathi kwathi ufuna amanzi omuntu wesilisa. Kanti ngalezo zidingo khona amantombazana oqeda kwasho. Ngihambisa untombazana ngokuthi mfowethu angala umsebenzi wenza unikile amanzi but akusiyo umuntu wesilisa la. Ukuthi wabona kanjani angazi cause nami ngangazi ukuthi akusiyo umuntu wesilisa angiphikisana naye ngamtshela isicelo ngempela 2 weeks uzothola amanzi awafuna. So phindanga wabenza lokho. Angiphindanga ngabenza lokho shosho. Ingakho namanje engifunile ethi kanti ndoda wenza kanjani. So bhuti wami kule video yakho leyana yokuqala uvezile ukuthi endabeni zomjolo awukho kakhulu. Mhlambe ungathiwa ucacisela ukubukela ekhaya kwenzakalani? Into eyangenza kakhulu ukuthi ngingabikho endabeni zomjolo isikhathi. Umsebenzi mina lapho ethi ngiqhamba manga wangilimaza namanje usangilimazile sekuthi ngisehlisa. Isikhathi la umsebenzi bafike bengasitholi isikhathi bengasitholi isikhathi and nangale kwesikhathi nangendlela imicabango benginaso ukujola bengakuzama mara bengafakela umuntu umntana stress. Too much stress cause bengene nesikhathi sakhe bengizothi ngilele naye ngimkhulumele into engekho cause mangikhumbula kahle la ngihlala khona hostela ubekeshe umunye ubafethi ayena bafuna ulele wena yi nokumkhulumela into engekho wena yini kanti hayi nami ngitshela khuleka ngicathi ilokho kwenza ukuthi amantombazana ngicine sengathi anginasikhathi nawe isiphathi yazi bafuna inkinga kwaba khona i-question la ngake ngayibuzwa omunye umuntu wathi ngizwa kuthiwa emoshari nilala nedumbu. Ngingayizwa nami into kanjalo. Kwathiwa silala nedumbu amantombazane mefika silala nawo emoshari. Ngacabanga kodwa lo muntu ocabanga into kanje cause ngathi kuthusa ukuba kuleya ndawo warabha sekuthiwa ulele nomuntu othulile bafu. Iyenzeka lento le. Ngeke ngikhulumele wonke amamoshari but mina la bengikhona bengenzeki bafu. Bengenzeki but nami ngikuzwa kuthiwa kuyenzeka kwezinye indawo kanjani but mina la bengikhona bafu bengenzeki cause umuntu ofile bafu uthusa kakhulu. And khona into ebuhlungu ebiyenzeka mina from safika emoshari ngayizwa mina benginale experience ukuthi if usebenza emoshari udila ngabesilisa khona nabadila ngalesimama but abantu besimama most yabo hayi bafu angazi khona emoshari umuntu wesimama but Aisha cause mina since nalebe ngisebenza kuyo khona besebenzisana naye ngapha ko-Albertina baba khona lapha ema-ofisini emabhavini ngapha emafrijini ayibafu umuntu wesimama ngazi ngimbona. Kune-family mina engikhumbulayo esaba ngisho ukugqokisa umuntu wakubo. Mina bengimgqokisa umuntu bafu. Bangiqeda ukumgeza bengimgqokisa leyo bese ngikhulule bengakhona kula msebenzi but ungikhumathaza ngabe ngimgqokisa umuntu bengimcharge kuyacharge ukugeza umuntu bafu wenye imali. Ukugeza umuntu 300. Umgqokisa sungangiphi 150. Ifamily yakhe nje ngifika sizomthatha. Family ifika sizomthatha. Khona ifamily ethi thina soyigezela siqoqisela. Khona ifamily futhi nithi insurance. Kunemshwalensi engenawo amakhasi esebenzisa wethu. But iyakhona ukuyithengela ibox. Yona iyafika nebox masebezolanda umuntu becele ukuthi simgeze masimgeza uzobhadala insurance yakhe le 300 simgqokise simfake eboxini bese bephinde bebhadala ngemali yamakhaza iya straight eofisini le moshari yethu eyogeza izakithi neyogqokisa umuntu izakithi. Mawuthi zikhona ezinye izinto ezikutraumatizile ngabe iziphi lezo zinto lezo?
izinto bafuna ezingitraumatize kakhulu first nje ukusebenza ngomoshari ukudibana nomuntu esimama uthule. I think ngakuveza evidweni yami ukuthi mina ngikhule ngisho ekhaya makuthiwa kushona umuntu kuthiwa ngizombona ebhokisini bekubanzima kakhulu. Ingakho ngithi kwesinye isikhathi indlala ikwenzisa zonke izinto empilweni ungasho ukuthi ngeke. Ungakuthi ngeke empilweni ungakayihambi indlela zempilo ungakuthi ngeke uyogcina uzenza ezinye izinto. Mina ngangazi ukuthi ngikhona ukuthi mina ngithatha umuntu ofile ngimgeza ngiphinde ngimgqokise. Bengazi ukuthi mina ngingakhona ukulanda umuntu mase kuthiwa isibhedlela kunomuntu oshonele esibhedlela. Thothi esibhedlela bathi engalala namhlanje. Kahle umuntu umeshonele esibhedlela mina amakhazi akhe efike semthama zomlanda. Eyomlanda esibhedlela imusemoshari. Cause kusuke kugcwele. Yithi senza lo msebenzi esibhedlela imoshari base esibhedlela iyagcwala. Kunabantu bafo abahlala isikhathi eside esibhedlela bese bengamnomndeni beshone uhulumeni uyaphuza udikile umuntu umdikila uthi uhulumeni yamshisa. Leyo experience ngithola ukusebenza emshado uhulumeni ukuphi isikhathi usemoshari yakhe bese khamba isikhathi abakimo ukuthi mhlambe bahlula ukungcwaba benzani abanye abashisa abanye bangcwaba ndawonye ukuphi wenza lezo zinto lezo. Manje kuyenzeka ukuthi umuntu eshone manje unomshwarensi uthi tshela amakhaza nasesibhedlela kugcwele. Mele lo muntu emlanda lo muntu lo belandwa yithi. Yayibona yizo zonke izinto ezingihlukumeza umoya yayibona le. Kwesinye isikhathi umlando nje umuntu bafuna umlando ngesibhedlela uhamba wedwa ungena assist. Kusemini nobusuku. Kusemini kusebusuku kuyafana ngisemele umlando umuntu. So uma kusebusuku ubuya naye lo muntu kumele uzomfaka la emafrijini khona ebusuku. Kumele uzomfaka emafrijini khona ebusuku kuyaphoqa. Ayikho izinto ezenzakalayo la ebusuku uma lenza umfaka. Ziyenzeka bafowethu yazi ukuthi lezo zinto noma ngixoxela abantu ngeke be-understand because khona izinto uthi mawuxoxela abantu mangakakwenzakaleli wena ungayibelieve ukuthi ziyenzeke life. Mina ziningi izinto ezingihlakele life but mangathi ngiyayikhuluma manje unge-understand ukuthi kanjani. Ya understand because bafo kunomuntu obasengozini yemoto manje or kunomuntu odubulekayo uthi umphuthumise esibhedlela. Abantu banalo ithemba lokuthi usaphila ufike vele esibhedlela useyithulele esibhedlela abasebenzi lutho. Semele ezolambiswe emakhazeni. Lo muntu umlando limele njalo. Umlando limele njalo efika umfaka osipipe, umfaka emadrowini. Sayina lokho umsayinisa khona phelele. Mana no osipipe umgeza igazi. Umgeza igazi bafo. Bese umfaka la efrijini. Bese umfaka la efrijini. Uhulumeni bafo kunento abantu abangayazi uhulumeni umsebenzi wakhe akasawenzi. Uhulumeni mina ngiqala kushuthi ngifike vele lento sizophela emoshari. Uhulumeni ubethi umuntu nefile negula samlanda samakhaza ubefika emcheck ukuthi asikho isifo anaso athathe lokho akuthathayo lo muntu loyo kuthiwa lokwenza amaphilisi but mina bengasenzeki mina since sengisebenza la emoshari. So kule part leyo ukuthi afike ambheke isifo athathwe lokho akuthathwayo bekusuke kwenzakalani uyahlinzwa umuntu bafo ufakwa mehlinzwa kukhona izinto egishiwe kuyo khona into uvole sasport ufakwa zona bese bephinde bemthume bemfaka. Lokho ukwenza uhulumeni uvumelene nomndeni. Ngengazi-ke bafo ngokomndeni nokwani because mina bengibuka nje ngokomsebenzi wami akusuke ngisebenza ngaleso sikhathi leso because kwesinye isikhathi umuntu wesiphathi bekuba abantu abagulile kuthiwa lo kubonakala ubebethe isifo phinde kube umuntu odubulekile yibo abantu kuthiwa hayi umuntu ebefile but uma ukuthi ufela esibhedlela aqala esibhedlela ethathe lokho ekuthathayo ufike nje uthunyiwe nje umuntu la sekufakwa ibhontshi sekuthathe konke lokho lokwenza amaphilisi sengitshekiwe izifo mina sengithatha sengifaka efrijini esibhedlela sengezini. Endabeni yakho ekuba nenkinga uma uza kwezomjolo bekwenzakalani uma ukuthi ugcine umbizile umuntu wesifazane ngoba kwasho ukuthi nenkinga ukuthi nasebusuku awulala kahle ukhuluma nezinto umolele mhlawumbe kukhona la kwenzeka khona wayilanda intombi kwenzakalani? Kukhona abafuna ngake namlanda khona umuntu wesifazane futhi akabanga yedwa ingakho ngaze ngakhetha ukudecide ukuthi ake ngibe emantombazaneni. Kwenzakalani?
amantombazane the way mebesho mina bengikhuluma ngakhona ebusuku ungazofunga ukuthi ngikhuluma naye umuntu or ngamlwisi yabona kanti mina ngisuke ngikhuluma nenunu zami nomoya omubi lesuki lapha emoshari because bafuna uqhambela manje emoshari kunomoya omubi igazi lomuntu bafuna yakhuluma ngokuthi ezinto futhi engakutshela yona i-experience ile emoshari eminye imindeni mayizolanda umuntu angazo usiko lasemakhaya abanye abantu abasebenzisi kwezinye indawo omunye umuntu mezolanda umuntu wakubo lapha baphathe into ihlahla nekhandlela ukuthi banokukhuluma the way ngino-experience khona ukuthi kumele kufanele ukuthi umuntu kube khona ibhoko emoshari bayasho ukuthi ungasali-ke bafuna sesiyahamba siye ekhaya bese masiyeka sosendaweni yokugcina khona futhi nje abanye bafika umuntu bemgibeze emotweni bengenzanga lutho bengasho ukuthi ungasali la bengenzanga lutho understand ukuthi kwesinye isikhathi maybe leyo moya lo ukwenze ukuthi umuntu bethi bona bamlamile bamncwabile kanti umuntu uyisalele nje emoshari uyayibhokela emoshari uyayikhalela lapho umuntu emoshari bafuna ukuba khona isound angiphathi makusebusuku kwakhona isound lenokuba khona ebusuku eyinyoni oranyane base khona ebusuku bese usatholalele yona bese kuzoba khona le yasemoshari vele kubenzima kakhulu iyiphi yasemoshari bafuna emoshari kunesound enzima kakhulu emoshari kunesound not ukuthi iba khona ukuthi every day emoshari kufuneka kube ngathi ngakho nesikhathi sokuthi ngiyathuleka uba quiet akumele emoshari kube naleso sikhathi leso emoshari akumele kube mnyama akumele kube quiet kwenzakalani la emoshari yiyo lento engithi bafuna ukutshela zona kodwa ngeke understand emoshari bafuna ungayizwa ivoice yomuntu ophilayo emhlabeni but mawuthi uyamgcina ungambona emoshari ngabezwa abantu abalwayo uthi uthi ngebalamula ungababoni emoshari ngathi uhleli ubusy without uphuza idrink or ubusy nefoni ikhanda diwethi uhlela but ikhanda kube khona into engathi khona into efikayo ukuthatha umqondo uyikhuze after ses yini lemlimasayo manje yabona kube ngathi lento uyakudonsa idunga ingqondo yakho awazi kwenzakalani emqondweni yabona uzuyikhuze ekugcineni time man there is something wrong ngokwenzakala la khanda lapho yabona ziningi izinto ezenzakalayo umphathi uyazazi zonke izinto ezenzakalayo indaba zokudayiswa kwamanzi izinto ezenzakalayo la ngaphakathi emoshari umphathi indaba zamanzi uyazazi but akusizo izinto ayibeke enhloko kakhulu ukuthi ziyiqiniso umuntu sapidi akakholelwa emthini kakhulu but akafuni kodwa futhi ukwenze mase kubona straight ubekholelwa kimi kwabanye mina mangikwenza ubengabunankinga ubenganaka kakhulu lokho ukuthi ngenzani kanjani ikhona imali engiyitholayo ngokuthi nawe uyabona vele masilapha ukuthi umqondo lapho usucindezelekile umqondo lapha because mina umphathi wami the way selfish ngakhona ngeke ngaba nenkinga serious kakhulu ngenxa yenamba mhlawumbe ngaveza stories zoqala mina ngangaphambanisa idumbu umndeni wacomplaina wangikhombisa ukuthi yena akanandaba imistake yami because ngokwemoshari kufonelwa yena mina ngithatha into engiyithunywe ukuthi ngiyenze yabo ukuthi methi yenza so nami ngenza so okay mistake okuphambanisa kwabe yami but kwaba nje ukuthi akanandaba yena kunalokho yakuthethisa usumuntu ocabangela abanye abantu ukuthi ufila kanjani mina ngokufisa ukuthi mina noma kuthiwa ngiba nemoshari ngakhona ukuthatha abantu abasenza lapha after mhlambe 3 weeks umuntu yecounseling ebona umhlaba abantu abasenza lapha badinga ukunakekelwa kakhulu ngiyafisa noma kuthiwa ngisho mina engenela le ndaba ubafundisa ukuthi bengagxili lapha uyamsebenzi akuthiwa emsebenzini uyasadopt istyle sakhona but esalapha awusadopt sijova nje usayifikela khona usheshe ugxile kube ngathi manje impilo yangaphandle usayi-understand usu-understanda le yalapha angazi noma ngizwa kwenzakalani ngenkathi uzwe uphambanisa idumbu ngiphambanisa idumbu kwafa ngaba nebhadi lokuthi ngathola umndeni onga-check ozo-check-e mase kufiwa mhlambe ethendeni lapha emngcwabeni
abalivuli lapha nebhokisi kwakho umshwalense wafika washiya ibhokisi ekuseni bathi bazobuya ngo-12 meyobuya ngo-12 masifake isidumbu nakhona inamba zamadrowa ezaphambana cause ingamadrowa lapha ngasifaka sisaqeda umgeza ngomfaka babhadara basithatha kusho kumele befika ngise ngisho nami ngokwenhliziyo ukuthi ufiktshaba lomuntu bangcwaba kwafika laba abanye sebezolanda lo muntu kwakwenzakalani akufikanga lapho but bacomplaina sebecomplaina kuboss naye abuya kuyabhisha hlalelo abamfuna usasekhona kwayizinto ekanjani kwaba izinto ekanjani manje mabebona ukuthi akusuye umuntu wabo babona sebesithendeni babona sebesithendeni enkonzweni sekumele bebesuka ethendeni beyo emathuneni so kwenzakalani kwamele babuyise isidumbu babuyise isidumbu and mebebuyise isidumbu akumelanga ukuthi kusuke ibhokisi maselifaka umunye umuntu bathi akusavumelekile ukuthi khishwe esinye isidumbu siphinde sifake ngapha lelo bhokisi babe sekubekelwa lomunye umndeni ba-charge ibhosi yaphinda athenga elinye ibhokisi because umshwalense wathi ngeke uthenge ibhokisi lesi-2 ibhosi yathi izoshaja mina futhi yadlakile emalini yakho bezikubona umsebenzi wami onzima. So lo mphambanise naye uphi yena ngaso sikhathi? Lo ngiphambanise naye lo ngimfakile wahamba emndenini wrong bathi bembuyisa basho ukuthi akusumuntu wabo sebela nakhona amagcini umuntu wabo nangempela ukhona kanti phambili nami emafayilini hayi ngingakulungisa ke lokho base bethathe wabo ngabisela lo isha lo finga batshela futhi labo mebefika next week Friday umuntu bamlanda Friday most bezomncwa Saturday ngathi sekunebhokisi la okwenzakala kanje bathi hayi akunankinga Tata le family ayibanga nankinga yaba nenkinga yathatha uMtolongo yaba neboss oyilanga nabafonele iboss afika imisifutha kodwa sakulungisa la kwadlula kanjalo. So ucabanga ukuthi ukuphambana kweinamba amafayilini mhlambe nakho kungabangelwa the way traumatized ngakhona or frustrated ngakhona ngenxa yomsebenzi nale moya lapha bafuna kuleya ndawo kuyibanga nayo lokho ugcina udisturbeka kakhulu because kwesinye isikhathi inamba lapha nje ayiji zihlambe bayithi 111 imedithi le 112 113 kanjalo kuyenzeka ukuthi usuthe 113 wakhohlwa uphinde uthi 113 ayibona ngenxa usutraumatized ngenxa yomsebenzi lapha understand kanjalo manje unoyibona vele buyela lo msebenzi vele mina ngiyibona ngibuyela lo msebenzi abangisho naye iboss ayi yangincenge ukuthi manje ndoda buya phela zikhona indlela bengakusiza ngazo mina hayi kunokuthi hambe manje wavela ama social media bengimele ukhulume nami ngiyamthetha ukuba kade ngizokhuluma nawe la ngikutshela ukuthi mina ngifeel good ngifeel kanjani anyway ngiyazi ukubonga abantu bayeka la mina lebesengindisa kakhulu indlala uthi hayi nele sethi ngakwenzela ngithengele nemoto wena uphusha brand ayamtshela ukuthi hayi uma kanjani mama ngithathile license yakhe hayi mina angisakhona futhi ngiyahluleka. So mayikhuluma ngokuthengela imoto ukhuluma ngemoto yani yasemsebenzini khuluma ngemoto yomsebenzi nakhona nakukhuluma ngemoto ezosiza mina ukhuluma ngemoto yomsebenzi and umchitha kwami vele akusikho ukuthi sengisuthi kodwa kanjani nanokuthi iposition azongibisela kuyo kuseseleya lapha bakhona abafana abasebenza ngendlela eright lapha abasema officeini abareceiver ababhala ama-forms abenza yonke into mathi usangidinga khona lapho angangibisela khona obvious ukuthi ngamanye amazwi lapho bengimusa ngiyacaca obvious ngingakho trend. So akukho umunye umsebenzi angakunika wona vele ngaphandle kwalokho nami ngimbuza ukuthi hayi akukho mina bengisebenza kahle nalezi imoto seyishintshile khona imoto eright ayithengile ngizosebenza ngayo izohlala kimi ngithi hayi right ngijabulise ukudriver ngapha impilo yami mina ngapha ngimtraumatize ngapha ngiyalimala enhlizweni. Mangalokho ekhuluma ngemoto makaza lokuconvince kanti yini le moto yenze ngathi manje eyakho lesiza wena? Le moto le ayisizi mina end of the day kunalokho mina ngibona ngathi yengidonsela amanzi ngumsila cause no usebenzisa le moto ufonelwa anytime ngaso sonke isikhathi ukuthi kumele uvele kumele uphuthume kuphi kumele wenzeni yena nje into receive call ephose ku makuthiwa una battery ngiyaxabana kumele hlezi useduze kwefoni
ngisho kuthiwa njengoba kade ngichazile ekuqaleni ukuthi namantombazane ngisho kuthiwa nginentombazane ngilelo obvious ngifuna izokhala ekubiza ushiya intombazane amanye amantombazane ayakuthanda kunawe ivele ibone ngathi awunasikhathi sayo yabona lezo zinto lezo ukuthi igcine zilimaza nanebhadi nje amantombazane ohamba ngemoto yasemoshara cause ayinamasithi awuthi kunzima ukuthi ungagibeza umuntu kuba naleso sithunzi nje leya moto inesithunzi ayibona nje ezinye izinto. So manje uhlele lokushini awunamsebenzi? Ya manje ngisahleli anginamsebenzi but vele nemali bengiyenza lapha bengangisizi ngalutho. Ngisahlanganisa nje ngethemba ukuthi kuzoba right ukuthi ngibuyele kuleya ndawo. Mawuthi bengakusizi ngalutho angithi benwadayisa namanzi eTumbu niyenza lo mali ibincane noma ngokuyimanje vele isheshiphele ungabonanga ukuthi wenze imali bengiyithola ibiningi but ukuthi ngiyenzani bengingaboni nanokuthi ke utshwala ke bayimosha imali bengiphuza manje ngaveza kula video bengiphuza kakhulu utshwala mangivuka ngifuna utshwala and into ebizwa ngolimaza bengasadli ngisho ukudla mangivuka ngifuna utshwala emini ngiyaphuza yena ukosala utshwala ungasuma umuntu engathi unenkinga nabanye mawuphuza nje ngingaqina ukuphuza. so sikasho ukuthi imali yakhe eningi uyispend etshwaleni? Ngispend etshwaleni imali yami eningi. Masibheka ama-comment kukhona abanye abathi lo msebenzi lo wena ucomplaina ngawo noma usho izinto ezinzima ngawo, omunye uthi umsebenzi awudingayo empilweni yakhe. Ungathini kumuntu othi yena njengamanje uyafisa ukusebenza emoshana enze lo msebenzi uwenza? Bafo empilweni into engayicacisa nje besobala ukuthi asidalele izinto ezifanayo elifini. Asidalelwanga izinto ezifanayo. Khona umunye ongathi mhlambe noma usebenza la msebenzi umsebenzele ubavele kuyisiphiwo sakho ukuthi engasebenza lo msebenzi. Njengoba ubwawazi ukuthi khona umuntu mawuthi akabulala umuntu ungabe inkinga kumsebenzi wakho ukubulala abantu. Khona umuntu obusaba ngisho ukumbona umuntu ofile. What about mase kuthiwa ngambulala? Emhlabeni asidalelanga la msebenzi. But into engayisho mawumuntu onovalo, mawumuntu futhi osabayo, mawumuntu ongaqinanga kusumsebenzi wakho lo ya. Umuntu ongadinga ukuthi ubheke omunye umsebenzi wesiphathi uma usebancane njengathi nangisemncane kakhulu. La msebenzi ngasho ukuthi udinga umuntu oselahla ithemba. Ya umuntu nje ungasenankinga because first of thing akusumsebenzi lo ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele uthole something ungayidayile ukuthi ingqondo ukuthi njengotshwala wena kumele uhlezi udakiwe because notshwala kubodwa kuyakhawunta egazini masuphuza every day akuphathi kahle umzimba. Akusumsebenzi oright yiko ngithi mina for intsha akusumsebenzi oright unabantu babo. Mhlambe mangathiwa kubabukeli bethu emakhaya ukhona mhlambe ofisa ukusiza ngokomsebenzi, ngabe ukhethile umsebenzi noma ungenza umsebenzi noma imuphi? Bafo ngenxa yendlala mina ngikhetha umsebenzi ngapha nasemoshari ngahamba ngabe zamela ngayohlulekela khona. Awukho umsebenzi ongikhethela just ukuthi loyana unzima kakhulu. Ngangokuthi kuthatha isikhathi futhi ukuthi ngiyeka ngivelanga ngiyeka. Ingakho ukukhuluma nabantu ungisizile ngakhona ukubona ukuthi hayi la msebenzi uyangilimaza kunalokho ngisele emuva ukuthi ngiphambili. Mangaba khona umuntu othi uzoqala kusasa umsebenzi, ngavuma bafuna umsebenzi onanto engiyidingayo but hayi ukuthi ngibuyele kulo wasemoshari. lo wasemoshari cha. Hayi futhi ungadoba ngisho amaphepha estradini but emoshari ngiyabonga bafuna ngizwile emoshari.